салом бинандагони азиз, имрӯз сешанбе 16 август аст. дар ин нашри барномаи ахбори озодӣ охирин таҳаввулоти Тоҷикистону ҷаҳонро пешниҳоди шумо мекунем. ҳоло сархати мавзӯъҳои барнома. қатораи роҳи оҳан аз Кӯлоб тавассути душанбе озими шаҳри Волгогради Русия шуд. мусофирон дар оғози сафар шикояте надоранд. соати 8 расидем, хушрӯ омадем. хатарноктарин роҳҳо дар Тоҷикистон дар куҷоянд? ё гузориш аз водии Яғноб, мавзеи бо 500 сокин дар қаторкӯҳҳои Зарафшон. таваррум ва афзоиши нархҳо бозори пурӣ ва ё нони дӯстдоштаи бисёре аз сокинони Покистонро касод кард. من در یک ماه 2-3 بار برای غذاخوری به اینجا می آمدم. حالا تنها یک بار در یک ماه به اینجا می آیم و برای خانواده هم یک بار می خرم. имрӯз аз шаҳри Кӯлоб қаторае ба самти шаҳри Волгоград ҳаракат кард ва бо ин иртиботи Тоҷикистон бо Русия ҳамакнун тавассути роҳи оҳан ҳам фаъол шуд. бо сабаби пандемия беш аз 2 сол ин роҳ барои мусофирон баста буд. қатораи аввалин ки бояд то рӯзи ҷумъа фосилаи 4000 километр роҳро гузашта вориди Русия шавад, дар душанбе ҳам ист кард ва ҳамкоронам Сарвинози Рӯҳулло ва Барот Юсуфӣ дар истгоҳи роҳи оҳан бо чанде аз мусофирон ҳам суҳбат карданд. пас аз таваққуфи бештар аз 2 сола, қатораи Кӯлоб-Волгоград субҳи рӯзи 16 август ба Душанбе расид ва наздики зуҳр аз Душанбе ба самти Волгоград ҳаракат кард. дар истгоҳи роҳи оҳани Душанбе мусофирони зиёде ба ин қатора чипта харида ва азми сафар доштанд. мана ҳозир шукронаи Алло нағзае ки мана поездо раҳакӣ шуданд. халқи худо модаям нағз шуд. нархашам албатта 1500. аксари мусофироне ки аз Душанбе ба қатораи хатсайри Кӯлоб-Волгоград менишастанд, ба шаҳри Москва ва шаҳрҳои атрофи он сафар доштанд. онҳо мегӯянд муҳим аз ҳама бо харҷи камтар ба қаламрави Русия дохил шаванд, он тараф дигар мушкил нест ва хароҷоти зиёд ҳам надорад. хайна ҳисоб 1540 сум гирифтем. ин самолёт 5000 ин чанд баро мешавад? 2.5 баробар мешавад. бо хуб мешавад. дига шаҳрҳо ҳам баро бо нағз мешавад. бархе сокинон ки барои гусели наздиконашон аз Кӯлоб то Душанбе дар ҳамин қатора омода буданд, аз шароити дохили қатора розӣ буданд. ман тахминан 6 сол пеш бачама гисел карда будам. ҳамин хел вагонҳои тоза хушрӯ бар ҳаво. ман шаб омадам қатъи ҳамин бачаҳо соати 12 бирӯмадем, соати 8 расидем, хушрӯ омадем. ба фарқ аз солҳои гузашта, самти ҳаракати қатораҳо аз Тоҷикистон ба Русия тағйир ёфта, аз ин ба баъд қаламрави Туркманистонро убур намекунад. рӯзи 27 август қатораи дуюм ин бор аз Душанбе ва 6 сентябр аз Хуҷанд ба самти шаҳри Волгогради Русия ба роҳ мебароянд. ҳоло барои чиптаи хатсайри қатораи Душанбе-Волгоград тахфиф эълон карда ба ҷои 1500 сомонӣ ба 1300 сомонӣ фурӯхта истодаанд. охирин қаторае ки аз Русия ба Тоҷикистон ҳаракат карда буд, моҳи марти соли 2020 буд. 16 марти ҳамон сол Русия бо далели ҳамагири COVID-19 ҳаракати қатораҳои мусофирбарро бо Тоҷикистон муваққатан қатъ кард. мақомот дар вилояти Хатлон аз он дар тааҷҷубанд ки шаҳри саноатии Норак, макони нерӯгоҳи маъруфу дигар сохторҳои муҳими саноатӣ соли ҷорӣ ба буҷа маблағ ворид карда натавонист. ин дар ҳолест ки Норак аз даврони шӯравӣ ҳамеша аз ҳисоби буҷаи вилоят ва ҷумҳурӣ маблағ гузорӣ шудааст. бархе мақомот мегӯянд низоми пардохтҳо ба буҷа аз ҷониби шаҳри энергетико бояд дигар карда шавад. маҳмудҷон раҳматзода гузориш медиҳад. саҳми шаҳри саноатии Норак дар таҳияи буҷаи вилояти Хатлон кам карда шуд, зеро он натавонист нақшаҳои пешинаро ба иҷро расонад. ҳисса ҷудокунӣ 15 миллион буд. ҳозир тағйирот дар нақшаи қисми даромади бюҷети шаҳри Норак моҳи гузашта ҷамъбасти натиҷаи 6 моҳада ва маҷлиси вакилони вилоят дар ҳамин 3 моҳаи дуюм дар гузашта гузарондан мо тағйирот ворид кардан 11 миллион кам кардан. шаҳрдори Норак сабабро дар дуруст роҳандозӣ нашудани шеваи ҷамъоварӣ андоз унвон кард. ӯ корхонаҳоеро ном бурд ки дар сохтмони нерӯгоҳи Роғун кор карда ба шаҳри Норак андоз медоданд.
андозора дурустузе аз ҷониби корхонаҳои сохтмонӣ ки дар ширкатҳои сохтмонӣ ки дар сохтмони нервҳои барқиро он корро фаъолият мекунанд монанди ҳарсоlavори андозашонро пардохт накарданд. Сабаби якум ҳамин буд. шаҳрдор умедворӣ намуд ки ин мушкил то охири сол ҳалли худро хоҳад ёфт. ба буҷаи вилояти Хатлон шаҳрҳои Бохтар, Левакан, Норак ва ноҳияҳои Ёвону Данғара ҳиссагузорӣ мекунанд. аз ҳисоби онҳо хароҷоти буҷа ва ёронаи ноҳияҳои дотатсионӣ пардохт мешавад. ақибнишини Норакро раиси вилояти Хатлон як мушкили бисёр ҷиддӣ номид. Агар хатно накунам, хай сардумаи стимолии вилоятам дар инҷо ҳастанд. Дар ин соли аввал гуфтам ҷуд аз 8 миллион ҳисса ҷудо кунем, аз ҳисоби шаҳри Норак ва бюҷаи вилоят ворид нагардед. мо инро мана ҳамаша таъйину ҳисоби китобҳо кардагем, ҳамин фарқият ва чиқали хизмати даштам ба дигар шаҳру ноҳияҳо пешниҳодам кардем ва муҳтарам вакилони маҷлиси вакилони халқи вилоят ҳаматалба дастгирӣ кардам. дар шаҳри Норак ба ҷуз корхонаҳои саноатӣ, нерӯгоҳҳои Норак ва Бойғозӣ ба истеҳсоли барқ машғуланд. ин нерӯгоҳҳо ба шаҳр танҳо андозҳои иҷтимоӣ медиҳанд. коршиносон мегӯянд ба марказ дода шудани андозҳои корхонаҳои бузург ба буҷаҳои маҳаллӣ зарар хоҳад овард. дар натиҷа шаҳру ноҳияҳо дастнигари вилоят ва ҷумҳурӣ мешаванд. суръати амаликунонии лоиҳаҳои маҳаллиро паст мекунад. яъне ки раиси шаҳр ё ки раиси маҳалла дар ҳолате ки барои таъмири роҳ агар ягон маблағ зарур шавад, агар ба ӯ вақтҳои муддатҳои зиёд зарур мешавад, яъне ки ӯ то мунтазир мешавад ки аз маҳалла аз минтақаи аз маркази идоракунии марказӣ, яъне ки аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон то иҷозатнома мегирад, то ҳуҷҷатгузориҳо ба як тартиботи муайян як барои амалӣ кардани ин ё он лоиҳа суръати вақти зиёд талаб мекунад. суръати акун амалӣ кардани аксар лоиҳаҳои маҳаллӣ суст мешавад. ба ин оварда метавонад рафт. камбудии даромад сабаб гашт ки шаҳри Норак натавонист нақшаи пардохтҳо ба буҷаи вилоятро иҷро кунад. он даромад танҳо ба пардохти маоши кормандони буҷавии шаҳр расиду бас. андози мо иҷро нашуда қисмати анамо ҳиссаҷидокунии вилоята накардем. аммо қарздори музди меҳнатмона ба праги пардохт кардем. ҳамо одадории ҳиссаҷидокуниро пардохт накардем. лекин мо музди меҳнатмон дигар хароҷотмо қариб ҳамаш таъмин шудага. вилояти Хатлон аз 25 шаҳру ноҳия иборат аст. дар гузашта ноҳияи Ховалинг мисли шаҳри Бохтар, Левакан, Норак ва ноҳияҳои Ёвону Данғара ба буҷаи вилоят даромад медод. аммо бо вуҷуди мавҷудияти даҳҳо корхонаи тилло, ин ноҳия ҳоло дар дотатсияи давлат нишастааст. раҳбарони Норак мегӯянд онҳо талош доранд мушкилро то охири сол ҳал кунанд. дар акси ҳол саҳми ин шаҳри саноатӣ ба буҷаи вилоят боз ҳам камтар хоҳад шуд. маҳмудҷон раҳматзода, озодӣ, шаҳри Норак. сокинони водии Яғноб, яке аз минтақаҳои дурдасти Тоҷикистон аст, набудани роҳ шикоят доранд. онҳо мегӯянд дар як сол 7 моҳ роҳашон баста аст ва наметавонанд ба дигар минтақаҳо сафар кунанд. хабарнигорони радиои Озодӣ дар ҷараёни сафар ба Яғноб аз роҳҳои хатарноки ин водӣ дидан карданд. гузориши аввали Мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Фарзон Муҳаммадӣ аз водии Яғноб дар ҳамин бора аст. راه به سمت وادی یغناب همین خیل آغاز می شود. نه هر ماشین می تواند از آن عبور کند.
یگانه راه به وادی یغناب خیلی دشوارگذر است و نه هر نقلیات میتواند از آن عبور کند. مثلا نقلیات ما به نزدیکی اولین دهه این وادی، دهه مرغه نزدیک میشد که از تاثیر سنگ و خرسنگ ها چرخ آن شکست و خود شما هم میبینید که اگر در این راه خود یک نقلیات ویران شده در راه بند ماند، دیگر نقلیات ها نمیتوانند از آن عبور کنند. از دهه سرواده ناحیه عینی تا دهه مرغه 39 کیلومتر راه است. آن را در مدت قریب 2 ساعت میتوان با نقلیات طی کرد. بعد از آن تنها 30 کیلومتر دیگر میتوان با ماشین به داخل یغناب رفت. اینجا آخرین نقطه راه ماشینگر در وادی یغناب است. از دهه مرغه، از نخستین دهه این وادی تا اینجا 30 کیلومتر راه است و ما این 30 کیلومتر راه را دوام 2 ساعت پیمودیم. بعد از این برای رفتن به دیگر دهه‌های وادی یغناب ما باید راه خود را پیاده و با چاروا ادامه دهیم. یک شکایت اساسی ساکنان چند دهه یغناب تا آخر ساخته نشدن همین پل است. به گفته ساکنان شکایت‌های زیادی آنها برای تا آخر ساختن این پل بی نتیجه است. بینندگان عزیز، این سفر گفتار را در شکل کامل در سایت رادیوی آزادی و صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی تماشا کنید. در پاکستان بالاروی نرخ همه گونه مال و محصولات باعث آن شده است که مردم محلی عادت های عادی خود را هم دیگر کند. مثلا استعمال بعضی نوع خوراک های زود پخت در کوچه و بازارها کاری معمولی و دسترس بود. حالا برای شماری زیاد ساکنان غیر امکان شده است. با سبب تورم و افزایش نرخ‌ها یک نان بریانی محلی که با پول ناچیز خریده میشد طلبگارانش را از دست میدهد. همکارم زرنگیزی نوروشاه گزارش میدهد. پوری یا نانی روغنی از خوردنی‌های معروف و دسترس و با لذت در پاکستان است، اما به دلیل بالوروی نرخ‌ها اکنون هواداران کلچه بریان شده مجبورند میان خود را محکم ببندند و از خوردن این نان و غذاهای با لذتی که همراه با آن پیشنهاد می‌شود دست کشند. پوری قبلا 20 روپیه یا 9 سنت بود، حالا آن به 40 روپیه یا 18 سنت میرسد. پیشتر من با غذا تا 4 پوری می‌خوردم. حالا من باید تنها با 1 یا 2 چنین کلچه اکتفا کنم. دیگر چیکار هم کرده میتوانیم؟ مقامات پاکستان اعلام کردند که غذا در ماه ایول 24.9% قیمت‌تر شد. این بلندترین نشانداد در 14 سال اخیر بوده است. برای مثال پوری یا کلچه بریان شده سال پیش تقریباً 20 روپیه پاکستانی بود که معادل 9 سنت آمریکایی است. حالا نرخ آن 2 برابر زیاد شده است. به اطلاع خدمات آمار پاکستان درآمد میانه سالانه یک نفر در این کشور 1666 دلار است. معاش یا درآمد مردم به تغییر مانده است. تورم به تجارت ما تاثیر گذاشت. کار همه را تغییر داد. شماره مشتریان ما کم شد. خریداران حلوا و کلچه پوری هم به مراتب کمتر شدند. بالوروی نرخ نان روغنی یا پوری دلیل گران شدن نرخ مواد نیازی اول مثل نان و روغن در 12 ماه اخیر است. بنا به اطلاع رسمی نرخ آرد در پاکستان 7%، ارزش استفاده برق 52% و نرخ روغن یکباره 74% بالا رفته است. نرخ محصولات مثل سبزیجات و شیر هم بالا رفته. این وضع توانمندی مردم را در خریدن و استعمال خوراک دوست داشتهشان کم کرده است. پیشتر من در یک ماه 2-3 بار برای غذاخوری به اینجا می آمدم. همچنین برای اویلم کمی خریده می بردم. حالا تنها 1 بار در یک ماه به اینجا می آیم و برای خانواده هم 1 بار می خرم. ولی با این همه کار در این آشخانه کنار راه در شهر بندری قراچی پایتخت تجارتی کشور ادامه دارد و آشپزهایی که در دیگ‌های پر از روغن داغ پوری یا کلچه میپزند چشم به راه خریدارند. در ایران پرزیدنت این کشور ابراهیم رئیسی قانون نوی را امضا کرد که درباره حجاب و عفت نام داشته محدودیت‌های زیاد و نوی را برای بالای سر و لباس زنان جاری میکند. حجاب پوشی در ایران برای زنان حتمی است. تفصیلات خبر را از وبسایت رادیوی آزادی خوانید و خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی فیسبوک، ادنا کلاسیکی و توییتر پیدا کنید.